pare mana semen tiang sosu pan en kai tiang sosu kepai imenya wia asas pasanan asas pasan kawin di kuar baik ansau bis me mana semen tiang sosu ya la ta kamus poyon tiar ta ba so wasana kan mausam na pulare manas Rama Yawi, you put a red and remana seven. A casket can get with the Nemo, Manasemen, now in the parent Kisola pocket. To one somebody, Papa, or Remus. Atama Kasawan sound was a turning point, familiar sound. If it were by so was some, the current mouse and a red Manasemen. Dia pula mana semen kesamui. Ini kau kaya lain. Ba yes. Mereka mereka ba ina kau bos yang re emergencies. Esa sorry tapo pilih supplement code. Sasuya serial code. Mereka pikir ba ismawia serial code. Ba ina sasit kau itu. Atama kesampuan. Pakai pilih seri mana sahaja sebenarnya lama mana sebenarnya ini terentang. Baik kami ada apa exact minat nada sasi, element sasi segi terang minat sasi segi. En minat semua sasi, en minat apa sasi yang itu, sasi nama, ang sasi kami ada apa, na ini so turning point nada sasi kami nama. Teksasin kami ni apa? Sasin utan busak kapain bos. Teksasin utan suai kan? Bisa rumah orang sasin. Kapai iba kesawan. Sasin orang apa orang sekaprea? Makaprea. Supplement kawan, supplement course. Ismawia supplement course. Kapai asas kosan kau itu kesalahan koresas. Ini mensedia kita. Why not? So on you allow exact way. So on you allow them to create exact real. You know what? Accelerator asba. Every so. Yakai kasamoya o kusunda. Every aya katiyo right pun. And we have a supplement code. Utang sansan dire yo. Sasi orang, sasi kan tidak. Sasi punya supplement code. Pasangin supplement kubur mau, supplement ni pakau ambil sas. Amai ko, sas kan tidak apa sesuai automatic. Nintuan kami kena iwak sampai toresas. Apa eri, ekai nak kesamoyer opposite lah. Rumiar lah supplement kau. Sasin kami ni dah, hintuan usaha kami masuk. Esok lapan parai, mana putar semen. Enuya ramamen besar wala tu. Tetapi kami ni dah bahasa mereka senexas. Maksa sesuai dia kau tu, nada sasi lapan. Masa sesuai dengan pekatai, kita ni nada sasi mau. Sasin kami ni dah sasi sesuai dia sama. Masa sesuai personal kau Jesus Christ, hintuan kau tu supplement planning kamu katakan macamlah pwulopwul macamlah sasin kami ni buat sesuatu yang sama. Kepada ini kesempatan dari sasun kau ini. Nada sasin dikira kau asas kau, nada sasin dikira kau asas makin saukarus. Kepusuan kami ni Pak Ime kakek punya asas moral saukarus. Ime kakek pasunnya asas moral saukarus. Asas kami ni apa? Semua kami misalnya asas ini kami pilih. Asas ini kami pilih. Maiku, entah pilih apa kalau apa. Eswal temet. Yaman en kakain lower en kakain esse pangai puya sabun kautos. We go Iowa.
Enwa emenemen sasiba the wiko mo wesans. Enwa emenemen sasiba o ma ngaina na baptize. Pasandi yadan momotso ba may baptize na pagkakagan niya na sunod. Ay ko, auti pasandi momotso. Tapahin na kuya yung baso ng esasin na ngese. Kakagan mo wagin ba ngay kuya sa hulong tao. Baptize. Wiko ayaw taga wiko mo wasa. May kamera na pa yung sas mo tulungan. After baptize. Yung kuya inayo ganyan kasampan na sas mo. Pag kumain na, kauno boss, yung kuya armasmen mo papel. Christ Jesus, kuya armasmen mo papel. Naga sas kuya sa pulimesir, sas kaya na nesek papel. Pai na kara na pausa ng baptize. Sas kaya ito masasin ka ng magkalaganda. Sas kaya pinikitin negos, masasin mo yung mas. Ito pagkatamaw ka, mauran Christ. Sas kaya ikaw na Christ. Papainin ka kan kasalita magsasin niya sa ulo Christ. Sa ulo Diyos. Diba, hindi na pausa ng kayo. Esasin ka kan nagtawa, esasin ka kan nagtawa. May niya pausa. Niya sa ulo Diyos. Balasang mo. Esas mo saan gawin yung sa ito, esas. Pananin baptize na, hindi ka sa leto rin. Pangayin, ikaw kita, Christ. Ngayon yung binibiniyang sopars. Ngayon sola po, ngayon, sola, differentiate, members natin mo. Ngayon nga sola ng Christ. Ngayon ikaw kita, Christ. Christ, may aksisik. Christ, may limbang. Christ no paisa bimbiniyang sopars. Eswa pa o armamen sa webo, o armamen ka webo, o armamen masimaw, o armamen talaga. So karos paragata intuan nangay biya Lord Christ. Bala sa mo nangay inuyala Lord Christ. Nang sa sosan ka utong sa reto sa sipa. Sa siya katautangan Abraham. May katautangan Abraham sa si wawagin bakauno inaupiyang ni red nebos menen kasam. Kapa na inawo me kauno yang Abraham. Sa si pwede ang kinsa. Na sa si baptize ta minimini ang Christ. Sa si pwede sa anigin kapayo kapili na inawo bakauno ko suyang red. Maigo, tama kasampan na ino. Bon, nirin tama utan kupura. Eba, nakawan peti ang ngay. Kau lukos. Nakawin peti ang ngay. Nangakiwarin tayo. Nakawin peti ang ngay. Tama kos inaupiyang repriyam. Nain peti ang ngay. Epilewa sinsitai ansokos. Kawkawai ansokos. Kakadwai esokagan niyang bewos na kayo. Sawa-sawa sa kini tami nane ansokos. Lapsang mo na kayong kasampan sa mo. Kapag kiyami nasa pagkaya. Maiko, nasa pagkaya ng sasi. Ito na sasi ni Christ. Christ ay awi-awi na pinag-sasi. Masasi ang paigyan sa naman kau ng mga salikan. Kaya sa naman kawikan, kaya sa naman kasandikan. Nagsasi kami na magsasi ang minanapartas. Mauro may naning cancer mo. Mauro may naning kayo. Sas kay perperet ang sopos. Kapahit na wala mo. Maiko, awangay sa namin sa kapulay. Inawas mo ako damit. And then aming pa. Kau nung pinarira makan paigyan na eh. Kaya protect na wala. May kahit na wala. Kaya kanina nasa po na ngayon. Kaya kayo perperet ang sopos. Kapamay ko, kasampal ka, kamapal. Esasyan ka kayo, yung precious.
Katrataw. Pasuin ay sinamaw, pasuin mawin. Kawin tuwe ang sasin namin. Nagsasin kami nila. Masasin po na nagkataon. Nintuan kami, epipilitorisasi. Magsasin pegyan. Magsasin isa naman. Magsasin protected. Magsasin guided. Magkataon ko sa pagkakas. Ngayon yung sa kapre magsasin mo buhay. Nintuan kami. Sasiwuya. Sabihin mo may papa. Kauno kos, suwagani ang pagkakalimutas. Kauno kos, suwagani ang pagkakalimutas. Kauno kos, awiyan sasi ang sipas. Sasi awiyan ang angat sasi ang dito. Sasi ang punto, kauno kos, awiyan ang pagkakalimutas. Eswede niya nagsasi. Eswagani sa kasalimutas. Pakareta kesumpal pun kesenador sasa. Sasi uya sapun. Amalu. Emenement sasi. Emenement sasi and pain emenement away. Yai away success. Pa eswa kanan emenement sasi. Eswa kanan kesenador. No, we are prayer, successfully fighting. So as well. We are with the ministers. Kailangan successful. Sa sikap namin sa mga masin. Kupar-par daw, masin yung pensil mo. We are with the ministers. Pinag nagsasabi yan. Sasabi yung kaulang sasabi. Pusulay, kapatid sa mga masa. Nagsasalita na rin ng pasubers, yung nawita, kung ano naman. Kung ano yung pinatagawa ng sasa. Kaya ako kumasin. Pakilira ka. Sa pagkakas. Sa pagkakas.
sa pagdagay nila